Abamangaleli ababoshelwe ukufa komrepho aka umnumzane Siyabonga Ndimande nomnumzane Malosi Ndimande kuthiwa babeka imibandela ngokubuyisa kwabo kuleli besuka eSwatini. Iphephandaba iTimes of eSwatini libike kabanzi ngalolu daba ngokuqhubekayo ngokubuyiswa kwabamangalelwa. Kuboshwe-ke isiqoqo samadoda kuthiwa izinkabe zanikwa itoho lokubulala u-aka. Kuthiwa-ke lezi nsizwa zathola-ke isamba semali. Izinsizwa zakwaNdimande zingezinye zalabo ababoshiwe, kodwa-ke zona zibhajwe-ke eSwatini, lapho-ke zibhajwe zigobe khona amadlangala emqashweni. U-aka igama lakhe langempela unguKenan Forbes wadutshulwa wabulawa nomngani wakhe uTebelo Tips Matsowane kuFlorida eThekwini nyakenye. Bathelelwa amadoda abavithisa ngenhlamvu bashonela khona lapho phambi kwendawo yokudlela ukuyisha yavalwa-ke yayisemgwaqweni uFlorida. Amadoda aboshiwe asola-ke noma-ke ngokumkatiso kwenyamazana aka amcoshisa nomngani wakhe abahlaselwa bezincokolela bengazelele lutho. Amaphoyisa bopha umnumzane Lindokuhle Thabane Mkhwanazi oneminyaka u-30, uLindani Zenzele Ndimande oneminyaka u-35, uSiyanda Edi Myeza oneminyaka u-21, umuzi wethemba Heaven Gwabeni oneminyaka u-36, uLindokuhle Ndimande oneminyaka u-29. Bonke-ke bavele enkantolo yemantshi eThekwini ngolwesine lwesonto eledlule. Ayishumi amacala ababhekane nawo esewonke asukela-ke ekufeni ka-aka nomngani wakhe uTips. Umbuso wachaza enkantolo ukuthi kusalindwa ukuthi kuphothulwe uhlelo lokubuyiswa-ke izinsizwa zakaNdimande eSeswatini. Kuvela nokuthi-ke kube nomhlangano phakathi kwezikhulu zophiko lwezokushushisa eSwatini, abamangalelwa nabameli babo, lapho kuvele khona ukuthi-ke banemibandela. Kuthiwa-ke bakubeke kwacaca ukuthi-ke kabafuni ukuqinisekiswa noma-ke bafuna ukuqinisekisa ukuphepha kwabo, bacele ukuphelezelwa ngamaphoyisa aseSwatini nabameli babo babanikele-ke ezikhulwini zejele kuleli, hhayi-ke emaphoyiseni. Kuvele ukuthi abafisi-ke ukunikelwa emaphoyiseni akuleli ngoba-ke bayawesaba. Kuvela nokuthi-ke bathe-ke babona sengathi kuyobe-ke sekuphelile ngabo noma-ke bayobe bephephile emajele akuleli kunokuthi bahlale-ke eSwatini lapho-ke abatoke khona. Kulindeke ukuthi-ke izinsizwa zakwaNdimande zivele enkantolo yakwaManzini eSwatini namhlanje-ke ngoba-ke zangena kuleli lizwe ngaphandle-ke kwamaphepha.